ubundi iyo icyorezo cyagaragaye Ebola spesialoma bohereza abasirikare b'abanyamerika bagize gute, ntabwo bivuga ngo ni abangaba bajya kurwana, no, bohereza abasirikare b'abanyamerika b'abaganga nibo bajya gutreta iyo ndwara. Ibyo ngibyo mugende mujye ku ruhande hose byabaye, ariko muri consigne c'est comme ça. Ni ukuvuga ngo bashobora kuba atari abavuye spesialoma, ariko nibo bonyine bafite iyo possibilité yo kugira ngo bagende bajye kwimanipira. Ntabwo agenda yambaye imyenda ya gisirikare nkuko muri kubitekereza, no, ashobora kuba ari umusivile urimo kutubeshya ariko mani akorera uratubeshya waretse narangiza abasirikare kajya ijambo abaganga baba ari abasirikare bohereza abaganga b'abasirikare kubera iki no cyane rwose, cyane rwose. Ndahiro kutubeshya buretse mani Ndahiro Oya, buretse uretse se erega ndahiro n'ubundi baba baje kuraba amayefe kuko bo barabizi ko aribo baba barabiteguye, baba bashaka kuraba uko nyine nyine vyuverura mu mubiri nkubwire w'umuntu. ibyo nzi, reka nkubwire ibyo nzi mpita icyo nkubwira ni ikintu uvuga ngo akenshi aho bibaye ubyemera utabyemera, ni uvuga ngo umuntu ujya aho ngaho aba ari umusirikare wa Amerika niwe reka ugenda kutubeshya akajya muri reka Ebola. kutubeshya rwose Byagaragaye, okay, kanda sawa ngaho ntimukemere mukomeze mugire ibintu ibiganiro. by'amafuti nk'ibi ngibi oya Ndahiro Okay, oya thank rwose Ndahiro you. Ndahiro ihangane Ndahiro Okay, Emile ibyo aribyo byose byo turimo hano ibya Ebola ntabwo turi muri politiki. Emile wari kuvuga ibyo yize mu mashuri sibyo? Ah, bitandukanye n'ibyo tujyamo abantu bakavuga ngo M23 yafashe hano, abandi ngo yango yatsinzwe. Ntabwo ibyo turimo hangaha. Ibyo yavuga ibyo yize yize ko kandi bohereza abasirikare kudetekita umva Ndahiro, wize ko Ndahiro, reka wize ngende ko kubwira, bohereza nyine umva gato Ndahiro, Ndahiro please reka 1 soze minute. Yewe icyo ngiye kuvuga ni iki mpita nigendera, reka sibyo? soze Ubyemera oya utabyemera. Emile ariko urajya reka hehe soze Emile Oya, icyo ngiye kuvuga, oya Emile ngo kavuga nyumva kamike. Emile nyumva neza gatoya. Bo ikibazo hano turi muri ibintu bya Ebola kandi icyorezo cyaje, kandi icya Ebola ntabwo ari bya bindi by'amasasu, ahubwo turi mu bwirinzi bwo kuvuga ngo abaturage aho bavuze wenda aho M23 yafashe bagire ukuntu babyitwaramo. Emile ibyo ari kuvuga ntabwo ari propaganda arimo avuga, nk'umuntu w'umuganga wabyize nibyo arimo atekereza avuga. Njye niko nabyumvishe, ntabwo yize pe uko namukurikiranye, sinzi namwabyumvishe karimbi. Ahubwo mureke soze, noneho nawe uraza kuvuga point yawe, uvuge ngo iyi Ebola yaje yatewe na leta ya Kongo, nawe twumve point yawe. Ariko mureke soze kugira ngo yaragiye no gusoza n'umuvugiramo nawe arazana ibindi n'undi. Reka twumve Emile asoze, noneho karimbi kandi tugiye no gusoza space. Iyo space Okay, itinze izamo amakimbirane. Murakoze. okay, urakoze cyane, ntabwo ndibuze gutinda, ngiye guhita ngenda. Icyo ngiye kuvuga ni iki ngiki, ni ukuvuga yuko iriya virusi ya Ebola yagaragaye, ntabwo ari ukuvuga yuko yari yasanzwe yarabayeho, yego yagarutse uyu munsi. Ikindi cya kabiri, abantu bose bakunze kuvuga ngo ni arme biologique, ukayivuga gutyo gusa, ariko ntabwo ipfa kuba gusa ngo arme biologique, même pas. Ushobora no kugenda nuvuga ngo parce que ushobora kugenda ukadevelopa ikindi nyine, ushafata icyo bita za bacteriophage, ukagenda ukazijya gute, izo nizo bita arme biologique. Nuvuga ngo virus yavuye mu gacurama yagiye hariya, biragaragara, ukumva ko ari arme biologique. Kinshasa yagiye gukereya, ça c'est faux et archi faux, iriya ni indwara. Icya kabiri, ibyo ndimo mvuga nkora muri laboratoire y'igisirikare cy'Ububirigi, ibyo ndi kuvuga ndabizi mbihagazeho, so kuvuga ngo rongo ndi kubihimba ngo cyangwa iki, ushobora kugenda ukajya gucekinga, that is a fact. Nuvuga ngo niba ubushakashatsi iri nuvuga ngo kandi no kujya unabyumve cyangwa ntubyemere, izi za virus hari amalaboratoire, ariko hariho n'afite accreditation ya OMS, parce que ntabwo ari laboratoire zose ko ziri ku isi zose zikora n'ubushakashatsi na za OMS. Muri za Belgique uzumva arizo bita za Scienziano cyangwa se bindi za laboratoire militaire cyangwa za Johannesburg, nira yanyu actually ya Institut National de Kinshasa nayo iri muri izo ngizo. So aho rero ni hande banyine batreta amavirus ari hautement dangereux, harimo na Ebola bien sûr, parce que nakubwira ko indwara yica kandi kabi ifite kwica bya 50%, nuko ya pas de blague. Alors
mushobora wenda kuvuga mugashyiraho politike yanyu yindi mushaka it's up to you, ariko icyo ngicyo ntabwo rwose ntekereza ko iriya ari arme biologique. Icyo ni kimwe. Gusa navuze mvuga ngo igikorwa AFC yakoze cyo guti ikora biriya ikaresansa ikabyohereza igakomeza gukora follow up, niko n'ubundi byakabaye kuba bigenda, ahubwo ikomereza hariya parce que yagaragaje ko yamaze kugira 5% abantu 5 batarwaye, abandi yohereje, and I hope ko wenda n'abandi bazagaragara ari bazima. Icyo nicyo cyo kwishimira, kandi bagakomeza koko bakifata neza, bagakaraba, bakirinda amakontakte atari ngombwa. Like n'ubu ngubu wenda n'abantu bagomba kuba bagaragayeho bakabayirwaye, ndabizi ko deja bagomba kubashyira muri isolement totale, bakarindira iminsi icyo bita tade incubation kugira ngo idakomeza kwimultiplier, kuko n'ahandi kamebo bafunze imipaka. Urumva ko nta bantu bafunze imipaka kwa ko kiza giti yicaye gutyo nyine akicara akavuga ngo ngiye guhimba virusi, nuko iri buze gufata le monde entier, nuko bakadekreta continent yose, nuko parce que juste pour sauver kiza giti no, parce que hari ubundi buryo bushoboka batagombye gukontribuer abantu bose. Akanyuma ngiye guhita mvugaho nanagenda ni ako umuvandimwe yaravuze nako kugira ngo atagira umuntu ubyumva gutyo, nyaboneka diabete ni indwara yica muri Amerika, babizi, mugomba kuba mubizi ko igomba kuba ari indwara ya kabiri yicayo. Kumva ruvuga ngo hari umuti ngo bafite quelque part ngo badatanga ngo bagira gute, ntabwo mbizi parce que même jusqu'à présent abantu bakesha kugira ngo bumve diabete, parce que muri science bazi ko ngo diabete terwa n'umuntu uri obese n'ibiki byose, ariko twaje kubona ko ariho n'abantu bananutse barwaye diabete. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kuri HIV sida mwavugaga, iyo sida murimo uzuka hari abakunze kuyifata nyine bakayigira gutyo, ariko iyo sida ntabwo ari igitangaza. Hari imiti itandukanye, hari iyo bita uyu munsi uke isi igenda yevuriwa n'ubushobozi bw'ibihugu, niko imiti igenda igaragara. Amantiretroviro harimo ubu hari etape aho abo muri Afurika n'urugero wenda nko muri Congo, je m'excuse, kubera ubushobozi n'amafaranga n'iki, abantu akenshi bajyaga babakura bakabazanira kugira ngo bavure, aho bahagera nyine bagahabwa bo imiti iri un peu plus avance. Ntabwo ari ukubera yuko bashaka kugira ngo aribo bica bonye n'abandi ngo nage bafata, ahubwo nuko parce que il faut comprendre aussi les choses, nukubera yuko uburyo Afrika ho kuko nyine ihura nuko abantu iminite yacu ntabwo tujya neza, dufite ubundi buzima dufite nabwo. Iyo virusi kugezemo kwimultiplier ugahita urwara n'ibituntu n'ibindi byose, ugahita urwara sida biroro. Iburayi HIV nayo irahari, ariko ntabwo twe tugira sida muri Afrika, mu gihe abantu muri Afrika bagira sida akaba ari nayo ibica. So ibyo rero nimugire ngo wenda ngo muze anyway, urumva ko hari ibintu nyine biba bigomba kugira ngo bigume muri cadre yabyo. Ushaka wenda gukora politike, ariko ibintu bya gufata ibintu biri kwica abantu bizi ko abantu bapfuye, ndumva atari ibyo ngibyo. Nkanavuga ko ntago navuze ko ari abasika bagiye kuza, parce que ni nkuko nanjye umunsi bashobora kunyohereza kamereza iki injo wavuga ngo ni wame duhura kuri space, ariko wenda iyo identité nabanjemo ntago wabuyize. So n'abandi rero nababwiraga ndi muri iyo cadre nabivuze, ejo Suisse certain birakorwa. Emile utaragenda, se Nyamwiza yakubajije kubera iki ibyo byorezo buri gihe biza muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Okay. Congo, hariya ahantu haba MONUSCO, aho MONUSCO ijya, kubera iki ibyo byorezo bihaza. Kandi urebye n'ibyagiye biba mbere, iyo hatangiye intambara cyangwa MONUSCO bari kuyigaragambyaho, ujya kubona ukabona icyorezo kiraje. Umuturage watekereza atyo Okay. wowe ntushobora kumwumva. Alors, urakoze cyane parce que ikibazo si ubwa mbere nacyumva. Ejo hari umuvandimwe witwa ziri ku nama kibaje muri space nari ndimo, arakibaza aravuga ati kuki bigenda gutya na gutya. Ariko icyambere no kubera yuko MONUSCO ntabwo iri hariya kugira ngo ikumire virus, iri hariya kugira ngo irinde umutekano wanyu. So hariya icyagaragaye ni kimwe, Congo il faut pas oublier que ni les réservoirs y'amavirus. Pas seulement uyu munsi au monde entier, Congo ni laboratoire y'amavirus yigendera. umva Donc icyo umva ni kimwe. Emile, Yego. utarakomeza, MONUSCO hariya iri ntabwo ari kugira ngo icunge umutekano wa hariya. Ejo bundi M23 bayifatanye iri gutanga intwaro iri kuzereza FDLR. Ibyo No, kandi Okay. anashaka ahubwo kumwereka ko igihari ahantu hava MONUSCO hashobora kuba hava na virusi. yego nyine, Okay. kubera ko bo ntabwo ari umutekano wacu bari gucunga, nanga abaturage bari hariya ni inyungu zabo. Ukomeza Emile, ntabwo ikibazo ari cyawe Okay. ni icyawe. Wenda aho ntago nari kurya, ntago mbizi. Icyo navuga ni ukuvuga ngo hari impamvu, ni ukubera yuko ikintu kibitera ni uko abantu barya izi nyama n'ibindi byose bivuye mu bisimba. Alors hariya niba koko Pascal, niba ntibeshye nubwo ntarahagera, bavuga ko ari ahantu hagomba kuba hari ahantu harambuye haba amatungo n'ibyo bisimba byose. Ntekereza ko ahubwo iki ni igihe kigomba kujya wenda mugakeshoninga eiza iyo guverinoma ya AFC cyangwa se ko mukavuga ati ariko il faut que hajyaho quand même encadrement, ibyo bisimba bikagira uburyo bikontrol, ariko
nta bundi buryo, biterwa n'uko nyine abantu barya ibyo bisimba, byamara kubirya iyo umwe yanduye arayitransmeta ikabirazengurutsa. Niba ari hari abihora biba buri munsi rero c'est évident que bihahora. Ni nk'uko uyu munsi ni urugero, parce que nabwo mugomba kumva ariko ikindi kintu, hari virus nazo zigira ahantu nyine zikunda kuba, il faut comprendre le truc. Ni nk'uko uyu munsi hanta virus ikunze kuba muri Asia, muri Europe no muri America, kuko iva mu mbeba ikaba ihari, ariko uyu munsi nyine ije muri Europe, nayo ifite ahantu hayo igomba kubiri. So uyu munsi no kuba ikunze kwibasira kara gace, ni nk'uko like wenda wakwibaza ngo kuki malaria se ikunze kwibasira muri Congo, nuko ariho bayiteje se? Kuki se HIV ikunze ko hariya muri Congo nayo se no kubera iki? Ahubwo ikintu mugomba kurebaho, ejo siza kora avec abashakashatsi bakivuze, ni kiriya kintu cyo kumva ni pensée mystique. Akenshi kubera ko musenga cyane, ntago ari mwebwe like abanyamurenge cyangwa abantu oya abakongomani en general cyangwa se abanyafurika, kubera gusenga iyo babonye indwara nk'iyo ngiyo ntabwo bahita bihutira kubivuga ngo ibintu bivugwe, batekereza ko wenda se ari ibintu byabaye, je sais pas quoi, ibitangaza, tuzasenga umuma bari gukora ibyo ngibyo, indwara ikaba yabaye ishyano. Kesa nigeze kubona abantu muri Kongo bafite ama-eglise ngo basengera sida benshi cyane, byarambabaje mbona umupasiteri w'amafaranga ngo arakiza sida. So ibyo byose rero muri kara gace biriho, il faut ko mupriya nyine bikagenda neza, mais impamvu iba hariya niyo ngiyo. Sawa, murakoze. Yego Karimbi na Kanda murakoze. Emile ntagende atasiga aho ngaho, kuko arimo kuvuga ibintu bikomeye cyane, ariko akavuga ibintu bitanu arimo gusubiramo kenshi. Icya mbere ngo akora muri laboratoire muri Belgique, icya kabiri ngo ntabwo Ebola ari arme biologique, icya gatatu ngo abasirikare b'Abanyamerika ngo ibyo birazwi ngo nibo bazaza, ariko akongera akavuga ngo ndahita nigendera, ngo nindangiza kuvuga ndahita nigendera. Noneho icyanyuma arimo kuvuga ngo rega Tshisekedi ngo ntabwo ashaka kubona iriya ntwaro, ngo Tshisekedi si yayikurahe. Urumva ni kuvuga ko Emile wavuze ibintu bikomeye, guma aho hantu. Nta muntu wakubwiye ko Tshisekedi ari wakoze iyi ntwaro biologique. Yego nta bushobozi afite, ntabwo Tshisekedi wayikoze. Ibyo ngibyo rwose wibyitiranya kandi wigenda, guma aho ngaho. Gusa arababivuze Tshisekedi se ni mu biologie se, ushobora kuba waje nyuma, ariko arababivuze. Niyo mpamvu yavugaga ngo nta bushobozi afite, avuga ngo nawe abikoze kuko yera Ebola yazakwirakwira isi yose, igakwirakwira no Kongo yose. Nibyo yavugaga. Ntabwo ndi Kanda umva igitekerezo hano kuvuga ngo ni Tshisekedi wabikoze cyangwa ni leta ye. Hari ugushaka gupfobya Ebola, n'ugushaka gupfobya ahantu ituruka. Ndashaka ntabwo wabivuze, umva ntabwo ari we dako, nta kibazo. Reka dukomeze dako, ariko numvishe abivuga nawe avuga ngo Tshisekedi nta bushobozi afite. Rero ese muzi ko Ebola bari bamaze kuyimetriza, hatanzwe ingingo, hari hashize imyaka bamaze kuyimetriza, ariko mwumva kakandi etemu ni bande bayimetrije, kuko niho Emile yahagaze. Mwumva ni kuvuga ko ahantu Ebola iri, ndavuga hariya muri region de Grand Lac, hariya hari hamaze guhabwa ingingo mu myaka ishize, ingingo rwose Ebola bari maze kuyimetriza. Ariko mwumve iyi audio gatowe. Jambo tena grupe mpanda muka bimi nafasi. Nipenda ni alerte juu ya hii magonjwa ya Ebola yenye inakuya. Haiko sawa ile ya zamani. Hii ni ya nguvu puisque haina dawa, haina vaccin. Puisque bamingi walikufa kwanza ba Bunia ni ba munganga, ba medecin, ba docteur ndio walikufa bamingi Bunia. Na ba population civile sasa. Ni malali kwanza nyekwa ya kwa etidie. Ni tipe ya Ebola yenye haiko ile iko ya zamani. Hii nyingine puisque haina vaccin na haina dawa. Na tunayua gisi mwenye alipatikana hii mbili yenye tumepata Goma ni watu wa Mukarisimbi pale Mudelampe, balikuwa kukilio pale kwa mama Oskundi, njoka yenye paligonjwa. Alors etemu waduhaye resume y'iyo audio. Reka
Karimbi ndaza duhe kuguha resume audio y'iyo kuko ni audio kuko hari ndende. abandi bantu bari inyuma. Oya iyi audio Uyiduhe ni ukugira utubwire ngo ibirimo n'uwabivuze dukomeze. ngire ibyo ahubwo mvuga. Karimbi reka mbwire ATM Yego. izi za audio abantu ni abantu bashaka kumenyekana, ntabwo baba barabyihore wo kujya utinda ku Umva audio gatoya kanda reka audio wanyemereye reka ngatanga audio igitekerezo cyanjye. Kada nyine gitangiye ariko audio ngo kuyigarura please Oya no iyi audio audio atubwire reference yayo, atubwire nyirayo nta kibazo. none si Karimbi iyo audio ngo nta muti uhari, uwo muntu akora muri No laboratoire. aramutubwira, atubwire uwari we, Okay. urumva ntabwo kanda yaduha na amakuru tungana Karimbi dutya ndashaka reference. kubabwira ko vaccin ya Ebola yari yarabonetse, barazitanze abantu batuye hariya Rubavu, batuye i Goma, aho hose hagiye haboneka ka Ebola bari baratewe vaccin, ariko iyi yaje ari simusiga. Kuko murimo kuvuga ngo iyo audio ni yandi, ngende uko iyi audio ariko ndi gukoreka na realite kuri tere ukuntu ibintu bimeze. Ni kuvuga iki? COVID-19 yaje hashize imyaka irenze 3, umukire bita Bill Gates afashe ijambo avuga nk'umuhanuzi, avuga ngo hagiye kuza uburwayi bukomeye, ngo ibihugu byose cyane cyane muri Afrika bitegura amafaranga, bitegure budget yo kugura ingingo. Bill Gates avuga nk'umuhanuzi, kandi kuva avuka ngira ngo nta nubwo arajya mu rusengero, ariko avuga nka prophet, kandi ibintu yavuze byarabaye. Icyo kintu kuki mugisuzugura? Ngewe kintu ushaka kubabwira mu byanjye cyangwa mu byemere nuko ibi bintu ni arme biologique. Reka mbaye liste y'ibihugu Ebola yabaye sinyare, niba hari liste y'ibihugu Ebola yabaye sinyare, muze kureba ibi bihugu murebe na conflit zibamo. Hari igihugu bita Congo, Ebola yabaye sinyare n'uyu munsi, kandi intambara zirimo murazizi. Hari Uganda cyane cyane, aho hantu hagiye gufatana na Congo, intambara murazizi. Hari muri Guinea, ntabwo mvuga Guinea Equatoriale, ndavuga Guinea Conakry kwa Mamadou Doumbouya, 2014, 2016, 2021 Ebola yabaye sinyare aho hantu kubera crise zihari, coup d'etat murabizi, abazungu babashaka gukontrola aho hantu. Hari Sierra Leone bakimara kuva mu ntambara babohereje Ebola. Hari Sudan nuko, hari Gabon nuko, hari Mali. Ibyo bihugu byose babashaka kubikontrola kubera iki? Ni kuvuga ko aba bantu n'abahanga cyane. Ariko abo bantu mutubwira bari bo, Aba bantu ngiye kubakubwira, kuko hari abatubwiye ngo ni leta ya Kinshasa yabikoze. reka umva, leta ya Kinshasa ni leta nyine ikoreshwa n'abo bantu. Reka nkubwira, ahantu bita Uvira n'ahantu bita Igoma cyangwa se watugeneye iminota Karimbi. Yego, ngiye gusoza. Ahantu bita Uvira n'ahantu Koresha bita umunota Nyiragongo. umusoze etemu. Uvira na Nyiragongo ni zone ziri strategique, kubera impamvu nyinshi, sinjye kuvuga tourisme n'ibiki byose, ariko ni zone zihuza ibihugu. Ni kuvuga ko abo bantu baba bashaka kuba present, ariko mu izina rya za organisation humanitaire baba bashaka kuba present. Niyo mpamvu muzumva operation turquoise na couloir humanitaire yejo ubundi bashaka gufungura ikibuga cya Goma, nimukanye bitandukana, bifite ibintu byinshi akome. Rero iyo bitinze bagomba gushaka ikintu cyatuma iyo presence yabo ibihari aho hantu. Rero ni kuvuga ko abo bantu turimo kuvuga nibo, kuko nk'ukuntu yavuze ngo abasirikare b'Abanyamerika bagomba nyine bagomba, ariko ubundi baba bashaka presence yabo, kuko barashaka renseignement yabo ibihari, no kugira ngo intambara bayimaintaine ariko uko bo bashaka. Kuko uyu munsi ntabwo ari Ebola gusa yabaye maîtrise hariya, na sécurité yari imaze kuba maîtrise hariya, ariko kubera iki bazanye Ebola ifite yindi forme,
Ebola itari ya yindi bari batanze ingingo ariko bakazana iyindi. Kandi akatubwira amakuru hano ayo yo ndemenya nawe ngo ari abasirikare b'abanyamerika gusa. None si ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko bari gushaka impamvu yuko baza aho hantu, ziriya ONG zabo ziza aho hantu kugira ngo ba maintain nuza stabilité iri hariya ya insécurité. Kuko iyo tuvuga MONUSCO tukavuga nizo ONG tukavuga n'ibintu bimwe bakora hamwe baba bashaka kukontrola iyo mugana ku zone. musozo Murakoze. Okay, Ndahiro, mukomeze mutuganirize. So abarambiwe mwihangane, namuhaye umwanya kubera ko yatubwiye ko ari Goma, badahari tuba dufite n'amatwi yo kumenya uko bameze. Wakomeza Ndahiro. yarondogoye cyane mane nawe ifoko yarondogoye mu gifaransa turarambirwa kandi burije ariko c'est pas grave. Je m'excuse niba Muzito nyuma ya Ndahiro Karimbi, nyuma ya Ndahiro dufungiye je stream. m'excuse Ntabwo monsieur arimo Muzito, je pense que tu as un peu pris beaucoup de temps mais je n'avais pas parlé donc je vais seulement intervenir rapidement. Urakoze Karimbi. Njyewe n'utuntu tubiri nshaka kuvugaho vuba vuba nta n'iminota ingahe mara. Ikintu cya mbere ndemezanya na Emile ukuntu yatubwiye transmission ya Ebola n'impamvu ikunda kugaruka muri Congo. Ntabwo nshaka kugaruka ku ma teori ya conspiracy ya ibintu byo kuvuga ngo ni biologique, ngo c'est une arme biologique, ibintu nk'ibyo. Ebola imaze kuba ibintu bya mbere ngomba kuvuga. Ebola imaze kuba inshuro 17 inshuro 17 imaze kugaruka muri DRC kuva muri 1976. Hariho kaza Ebola muri DRC zimaze kugaruka inshuro 17. Est-ce que icyo gihe cyose yari une arme biologique? Je ne pense pas. Hari impamvu igaruka muri DRC nibyo ntuze yasobanuye Emid. Nicyo kimwe nuko hari ahantu malaria igaruka ihora iri concentré bizwi ko ari hiba. Impamvu nangi ibyo mvuga nibyo nabashe gusobanukirwa nuko ni consommation y'inyamaswa zimwe na zimwe abantu bica bakazikonsoma, kandi twese turabizi ko muri Congo iwacu ari ibintu bisanzwe. Ikintu kikipfisha ukagifata ukakirya. Abantu barahiga muri Congo, ni ibintu bisanzwe. Barahiga cyane bakarya antelope, bakarya chauve-souris, inyamaswa zose zipfishije bakazirya. Aho ngaho niho Ebola ituruka. Nta n'ahandi nge nabashije kumenya no gusobanukirwa. Niba hari undi yaza kuwimbwira. Noneho umuntu yamara kuba contamine, uko bakontamine birazwi, ukamukoraho amaraso, uburyo iba transmitted, ibyo ni ibintu bizwi. Aho rero nge nabashije gusobanukirwa ituruka ni muri consommation y'izo nyamaswa. Icyo rero na ibyo kuvuga ngo ni guerre biologique, ngo ni arme biologique, ngo ibiki. Est-ce que yo arme biologique bayohereje kwa Felix muri Ituri, ko Ituri ni Felix uyikontrola, bayohereza Bugande kwa Museveni, bayohereza hehe? Nge ntekereza ko ibyo ngibyo ari ibintu byo nyine sinzi ko nabisobanura, ariko ibyo sibyo. Ni virusi ihari, kimwe nuko yamaze kuba inshuro 17 zose zatambutse. Ikindi wavuze ngo ifite vaccine, ngo yabaye vaccine, ngo kubera ikigarutse. Nuze ubwoko bwa Ebola buhari ubu ngubu bwo babashe kubona ubu ngubu butandukanye n'ubwabayeho. Ubuhari bwitwa bundi buryo, niba ari bundi buryo, mu gihe indi yari Zaire. Iyi bundi buryo yatangiriye Uganda, ni Uganda. Niho kazayo za mbere z'iyo bundi buryo zabaye Uganda. Ikindi Uganda kugeza 2025 umwaka ushize muri Mars, iyi virus yari hari, iyi bundi buryo yari hari muri Uganda. So rero ntabwo yari yarangiye, kandi ishobora kuba transmitted. Urabizi inyamaswa zira movinga. Umuntu ashobora kuba afite ashobora kuba ari contamine, ari Bugande, agakonsoma izo nyamaswa zira movinga zikava Uganda zikaza ngaha, ukayikonsoma na ukaba infect, ukaba contamine. So rero nibyo nashaka kuvuga. Hanyuma uburyo iri transmitted n'uburyo ari muri DRC no kubera kuri inyamaswa, kandi ni ibintu bisa. Murabizi n'imbwa barazirya, amakrocodile, amashimpanze barayarya mu buryo udashaka kubyumva, kandi izo nyamaswa zose zifite amavirus. Chauve-souris yo ngo ni container y'iriya virus ya Ebola.
yo ubwayo containing iyo virus, kandi muri Congo barazikonsoma ku munsi bakonsoma izo virus izo chauve-souris muri Congo. So rero kuba Ebola ziri hariya ni ibintu byumvikana, ahubwo ni leta mbi yakabaye ishyiraho amaprotokoli yo kuvuga ngo inyama zibakonsome gute, bazipima gute mbere ko bazikonsoma, igakontrola supply chain y'inyama zose muri rusange zikaba konsome mu gihugu. Leta ibasha iyo tukondana buri gihe habaho kese 300 z'abantu, ariko ntibashe kuba yaripotinga izoka, mu gihe Bugande babonye ka ebyiri zonyine bahita baripotinga, bahita badeklara emergency. Aba yaronse ya vaccine parce que bavuga ko le virus mugumamo, ni kuvuga iyo musangiye ikirahuri c'amazi par exemple, iyo aho yabiriye icuya par exemple, nk'abantu batizana impuzu, les rapports sexuels, yuko ashobora, he can still contaminate, arashobora babivuga gute, Nibyo kuguma twakwita répandre le virus. Est-ce que alors ni ukuvuga ngo umuntu yarafashe vaccin nk'uko bivuga, tubare wenda yaragiye muri 2014 agafata vaccin parce que vaccin ibere kugira ngo iguprotege, kuvuga ngo ni iramutse rero yarabaye efficace icyo gihe, ariko nuvuga ngo ntabwo bivuze ko kuba waranduye Zaire Ebola virus utakwandura bundi buryo, parce que n'igine ziratandukanye. Ni ukuvuga ngo kuba warabaye vaccine contre Zaire virus ntabwo bivuze ko uri immunize contre bundi buryo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe birashoboka. Ikindi icyo kizwi jusqu'à présent ni uko je pense que uriya mudamu wagaragaye ejo bundi 24 ariko byagenze, ni uko muri spams z'umugabo igumamo igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo niho hantu nyine iyo irimo, c'est pas parce que uyu munsi wagiye kwa muganga bakakuvura ugakira, ejo ukajya mu rugo etifere chose, no, parce que nyine igumamo igihe kirekire. Ntabwo jusqu'à présent navuga ngo ni ikihe, ariko nk'urugero nka hantavirus, ubushakashatsi muri article nasomye uyu munsi bavuze ko c'est 6 ans. C'est un exemple muri hantavirus. Donc hari amaparticles agumamo muri spams amara imyaka 6. So ni ukuvuga ngo rero kuri iyi icyo nzi ni uko kuri iyi bundi buryo medusufaso na Ebola yose akugumamo ahantu aguma nyine ni muri spams z'umuntu igihe runaka sa nacyo nago navuga ngo wenda ngo ni imyaka 10 ingahe, nacyo nabivuga. Nibyo navuga, ariko nago abantu ariko difference nyambo entre buriya niwe wari abantu. kureka n'abandi bakavuga. Ikibazo ca nyuma mbabarira, ikibazo ca nyuma ncamanuka, abantu bajya ifuku ibi donc bushmeat, la plupart donc muri Congo urabona ko ni nabo bajya abantu. Différence iri hehe ya forte contamination entre abo bajya abantu bakarya amafuku n'ibiki n'aba bandi donc bavuga bati twebwe nko muri Goma na hehe hamaze kuba libéré n'abantu bafise système sanitaire iri sain. Donc où est la différence entre abo bantu babiri kuri niveau ya contamination? Bakoze. OK, alors donc il faut icyo ugomba kumva no kuvuga ngo ese la singe chauve uducurama n'amagoriye izo ubwabyo ni réservoir z'izo virus. Uvuga ngo ni indiri yazo niba ariko nabyita, pour dire que zigiyemo nyine zo ziba actually zibana nayo, zitarwaye zikabana nayo. Ni ukuvuga ngo rero uramutse uriye icyo gisimba kidate, parce que il faut voir hari uko kirya kifite ariko kitanatetse neza. Mu byo mugomba no kubwira abantu bashuti banyu bari hariya ni ukurya inyama ariko zitetse neza, parce que nabwo kubabwira ngo ni murya inyama nawe ni kutababwira neza, kubera yuko inyama zirimo n'ubundi akarema icyo bita zinc, and zinc ifata muri immunité cellulaire, c'est très important. Donc urumva rero ko ikibazo ni ukutazirya zidatetse cyane. Icyo ni kimwe. Urambaza ati none se umuntu arya umuntu parce que umuntu ntabwo ari réservoir y'iyo virus, à moins que peut-être wenda zaba zaragiye muri spams ukazirya zikamusangamo, ariko iyo hypothèse ni ngiye nyihimbye, nta hantu yanditse. Ni ukuvuga ngo kuko umuntu nyine we ntabwo abitse iyo virus, bivuze ko kuba wavuga ngo ugiye kumurya ngo nawe uri buze kwita wandura iyo Ebola, ibyo ngibyo byo ntabwo ari ukuri. Sawa, urakoze.